Karbi Anglong tu hoi kecini pamit si fan pusi Karbi lo Charlie song Inglo photo men patir pi ponsi kedam tang aruni phai phor ni Karbi Anglong pen hojai district tu hoi long ka humya sai kereng pon Pan con ơi, đã có tiếng rồi đấy. Bằng người ta lên rồi, hả? Lấy ăn bằng người ta lên tiếp. Karbi Anglong pen hojai district tu hoi mate lamdinga sora tum Karbi Anglong lu kilometer phon nang lu choksi long list me nang chirai adlo Karbi Anglong pen hojai district mate lamdinga tu hoi long stami Karbi Anglong atum pen kedam tang 1952 aning kan pen keselam pen ringwell pini anianta dolang semi isi ningtuk mimi alama bangke borlang parents ke parlopon sabit asai hema bangke kali mondir si alang litum ke pincong dedlo bon semi Karbi Anglong ke do engnam rai kom sakia tumbang lahai bang celang nambang ka beta jok mensi lamding asora tum Karbi Anglong lunang lu chok mensi anglong semi non bangke angton ben mat alang litum ke long liang cerai si sai chitiki pen alang litum ke long lis semi nang cerai bor idedlo SA the Regional Committee under Long Kedo Borlang Fair Head Branch. President Mongol Terang Lapen Kamsing Rong Pitum Patir Pi Pen Pinini Litum Central Committee Hoi Pen Dakna Nang Chitong Dunlong Lapen Pinini Litum Borlang Fair Ataun Pen Nang Lut Pen Pini Litum Hala Hojai District Lapen Pulamding Nang Lut Chok Pen Pini Ladak Anang Lilo Kangar Bosti Nang Pardet Pen Nilitum Punang Lilo hala dak pilar da thekang long lo nilitum a pilar aprang bang phaino dak pasi profit repair thulo la pen anang lut long lo penang an bang ingsi bang along ri long pat chelang lo plotang te ilitum ningarong meme tawo hitame dak sai chutiki tum punon ba kaprega sai punon ilitum khai le ke claim pon la pu bang nilitum ban thek pon long le la bang nilitum ning duglo lapen pini ingsi interesting alam bang lapulo non nilinung gitu lake 1952 Karbi Anglong Thomas Council in pen kim keselampon ringwell lo ang bongolom bang tek tum miscreant tum paino dak mat selam tu thedelo paino dak lo but in the year 2013 alang ala dak ala so ring bang patse selam tulo 2013 si ladak Borlang Fair rat lapen KSA tum Cerlang pet pen dak la soring bang pachi salam tu delo la pen interesting nang litum tek pon tuloi non la ke mondir si salam ik dajo la actually la arlo pipini ni murti pini ni dak bini bitapo ene ke aprang ke dak ke Borlang Fair range under forest subbid office lo to vitame Karbi Anglong Thomas Council forest subbid office kali non bange dak bange mondir si salam det lo lada ku pinia kalimai ne ku pinia murti si bhari nang litu ma thek iglong lo lapen amus pilar thegam long lo lapen non next ni litum ako kaprega area long no ako no kaprega pilar langam thulo na hala dakta ilitum koson ku piloma ilitum hadak
koson details ka chini loi pan hala dak le tum non bar to pon thulo na nang letum ka chinia teng pulote popuson sila ladak kece ke be so tum nang ki lulong re la so aprang si ilitum la bange ilitum me thang si che blame nang koi ilitum awareness ka ve aprang si ilitum awareness ka ve polo ilitum banghan pudam de aprang ilitum me thang bong ki chok chi me thang bo awareness ka ve pot ko alo ne khiti ke me ko alo ne la along le har ke do how or ke do to hit me ilitum ke neli pen chenglok nang li nili pen chenglok ilitum ke dak ke klem son kam chu klem mun pen khiti chu klem mun pen che pang ri putum ali mati ilitum ke men amut long wok ni putum si ong la pen dak pe bange pejo pen si long le tanang pet chat si ilitum ke pini ke pan vele na pet po ilitum ba pang kreveti ti stame pejo pen bang kalo ni nang do thiblo nang litum ti ta thek long la si ilitum non ke bang jilani bang ke KSA hin pen bang la so awareness je ilitum border mat itum along reach ra kom pon thek nei pu ingsi awareness pan si pini la so border visit tani litum mang lo la pen ke bang jilani pu tame la son illegal encroacher tum phan tame ni litum un an pan bange koson si che ke protect ni mala so border ba ilitum klem pon bom ji sa isi aja itu lang la pilar bang bipik pik la sipat la so pusak na letum pi ke pilar bang bi pik interestingly Nagaland border a pilar bang ilitum thek long lo hala dak bang pilar the pik hala so pilar ta amo nang litum na arjun long lo hala dak dovek tum ta a pilar bang ke bi pik chotali afrang bang pavir chok lo so pilar ta a phitsi la so pilar ta ke salam thu la si la so pilar bang bi ong lang labba la so pilar thir pen a pilar ka pa the thui pan nilitum hin pen nang litum pan ang ko nang litum hoi pen nang litum chuni ripon tu po hala so pilar bang next pilar bang langdum tu iksina hala lo final pilar lo ilitum no pini la so border visit lo kelang poni hala da koson lo ne nilitum la chini pam mela hala dam thu eten le ko chetan thu lo ne Hojai district mate lamding asor tum carving long lu nang luchok chi long le nang chrai la bang kipinang ana ning kan do tang lu bon semi pinarian da carving long ta mas council tum pen thangnat ke chi humri dam bang avilang lapen la bang so pusak semi thangnat sai ke deng pon avilang la pon so tiklelang la bang su long le nang chrai da tum bang ke ang ton pen voter id la pen documents ke do an semi lamding man chi chi slam bom lu lapen election mate kiliga patai tin semi lamding anal chi vote jok dun bom lu busi lamding pen kibang aral tumpen pachini pon lapen non amar ke don pharo thom su se don du tanglu buta alang li tumpen klardak pen pachini dun thu कितना साल हुआ हम कौन 50 50 और यहाँ पे हम लोग सुना है यहाँ पे तो कार्बी आंगलोंग ही है हम लोग को तो मालूम नहीं है तो लिखता है ये जंगल लामनिंग जंगल ब्लॉक बोलता है हाँ बालमला जंगल ब्लॉक और अभी हम आप लोग वोट कहाँ पे देते हैं लामनिंग में देता है लामडिंग में हाँ कार्बी आंगलोंग से वोटर आईडी है क्या नहीं नहीं है नहीं है हुजाई से हाँ हो जाए सब नौकरी कागज पत्र सब और सोबिर तो रहा कार्बी आंगलोंग हाँ कार्बी ने कहा हम लोग नहीं जानता है फर्स्ट से जब आया फर्स्ट आया तब बोलता है यहाँ कैंप बनाएगा मैंने इधर गाड़ी आता जाता है ना दिनाली है ना इसमें मैंने लोग गेट लगाया यहाँ कैंप बना के रहा कार्बी आंगलोंग फॉरेस्ट और हाँ कार्बी फर्स्ट रहा हाँ तो वो लोग जगह नहीं पता है ना बोलते इधर से गाड़ी निकलता है तो यहाँ गेट लगाया तो ये बैठिए हाँ ये लामनिंग मालिक का रहा यही माटी वही मालिक के जगह दिया है यहाँ बोटिंग के लिए और आप लोग का गांव अभी जो कारण आया था वो कार्बी आंगलोंग से दिया था ना लामनिंग से दिया मतलब हुजाई से हाँ सब कुछ जितना भी मिला है सब लामडिंग से हाँ सब लामनिंग के हम लोग का बहुत है बहुत घर है गांव हाँ गांव में कत घर आस रे मान लो 50 100 150 200 कितना ना 300 के ऊपर है 300 ऊपर यहाँ पे क्या क्या आदमी रहा है बंगाली और सब बंगाली है हम लोग का सब बंगाली। हाँ सब बंगाली नेपाली ज्यादा नहीं है एक दो सब बंगाली এতিয়া কাৰ্বি মানুহ আছে দাদাৰ নাম কওকচোন আপোনাৰ অনিল দাস এইখন গাঁৱত আপুনি কেতিয়াৰ পৰা আহিছে আজি 40 বছৰ মান হ'ল 40 বছৰ মান আমি শুনাৰ মতে যিটো যে আপোনালোকে যে ইয়াত ঘৰ যে বনাই আছে আপোনালোকে গাঁৱত বনাই আছে সেইটো আমি জনাৰ মতে ইয়াত কাৰ্বি আংলং বুলি হয় কাৰ্বি আংলং বুলি গম পায় কিন্তু আপোনালোকে ইয়াত আমি দেখিছো লামডিং বুলি আপোনালোকে কেনেকৈ লিখিছে
আগৰ পৰা কয় সিহঁতে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনোবাই কয় কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট ক'ব নোৱাৰো নহয় তো নগাঁৱৰ পৰা আহি পেলাই কয় এইটো নগাঁৱৰ মাটি হয় তো নগাঁৱত ভোট দি আছো যেনেকা কয় সিহঁতে তেনেকে আমি চলি আছো ডকুমেণ্টছটো চব নগাঁৱৰ পৰা তাৰমানে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা একো পোৱা নাই একো দিয়া নাই কাৰ্বি আংলং পৰা দিলে সিহঁতে আহিলে ভাবিছিলো কাৰ্বি আংলং নগাঁৱৰ পৰা আহি আছে নগাঁও এতিয়া ভাবিছো নগাঁৱে বেয়া নাপাব আপোনালোকে কাৰ্বি আংলং পৰা কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল পৰা কি ফেচিলিটি পায় আপোনালোকে কাৰ্বি আংলং পৰা একো দিয়া কাৰ্বি আংলং পৰা একো পোৱা নাই আমাৰ বিলাক কাৰ্বি মানুহ আছে তো ভিতৰত বহুত আছে এইটো গাঁৱৰ নামটো কি আছিলে এইটো বাৰুনালা এই দক্ষিণ নামনি বালুনালা আৰু এইটো বৰবস্তি গাঁও আৰু যোনটো কাৰ্বি থকা গাঁৱটো সিহঁতেতো এই যে এইটো কি নাম ৰাখিছে এইটো আমাৰ বিলাক নেজানো গম পোৱা নাই এইটো গাঁওবুঢ়াৰ নামটো কি আছিলে SGB আছে নেকি আপোনালোকৰ নাই চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া বুলি কয় নাই চৰকাৰী গাঁওবুঢ়াটো নাই নাই গাঁৱলীয়া গাঁওবুঢ়াটো গাঁৱলীয়া গাঁওবুঢ়াটো আছে আপোনাৰ এই গাঁৱৰ মেম্বাৰ হ'ল এই তাত আছে নামটো কি আছে নামটো হৈছে কি দেই জয়দেৱ তেখেতৰ আণ্ডাৰত কিমানটা ঘৰ আছে বুলি কৈছে 300 ওপৰত আছে প্লাছ আছে কাৰ্বি আংলং pe dimaso dui hoilang sami lamding asor tum ke Karbi Anglong ar lunang du choksi kilometer post se along le mate angnang pi parun hup se alang li tumbang ke longle lang charai si site tiki dedlo bon sami dimaso district anat bangke angnam pi along pe pinanda ma jokta charai dam hai bang avelang mate dimaso district angnang pi ke thek piteng prang sami lir sing son si thek pon long lang non ki khibam Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Turam Rong hangpan sami mai meeting long sami batai kining je ponan ki Karbi Anglong long di kon ke pin lang lapan chujeng bat jir se me ka prega tum phan ke long li pi dek thei pusi alang list mi lam ning je pon berlo bon sem non eli dildak ke thek pon long teng le putang ti Hojai district lapan Karbi Anglong district atu hoilong ki lam ding asor tum ki kilometer phos si an nang lu chok si long le lang charai dadlo media ko tim hancur lo pining ini tu modak Karbilo chale song pen pining lodak border visit kiba abang so long nale tum nanti citong dun na pen nale tum abang so birta nale tum rada phan ke pachini ji phan nale tum phan na citong na par pora pin pachuru lo asi pining nile tum Karbilo chale song pen KSA Difu Regional Committee andar lo kido Borlang Fair Head Branch la pen pinangan alang tum andar long kido branch kido an chingrum pen pining ni tum Karbilo chale song tum modak border an ni tum visit pini padulo pini ni tum labang so visit ki padu ponang ko bang kela lo eli tum cipudam lo tum Karbi Anglong lo lagi tum thipik stame eli tum labang so adim long tum lang nam lo pote tum malong le ko ane ke the stame eli tum chera komun tek thera son si tum mandat pini li tum lang nam lo plotang te pini ni tum ke bang non pinangan ni tum to da pen ni tum ke bang pinangan gonta plifon ni tum bang ke pinangan bike men tani tum bike ri to bang lo eking besamin ni tum man bang lo pini non dak bang pen ni tum la suang long bang tum thek long halapu bang dak isya pillar do lo halapu bang ke lake NC Hills lo pen la dak bang ke non ni tum karja prong bang ke dak ke Karbi Anglong masi pini ni tum la bang so adui ahoy long ni tum ke bang pen ni tum isi Karbi Anglong arat tum han ke pachini kang tung la lo ni tum Karbi Anglong along le thipik lang la pen do ulang bon sitame pini ni tum dak bang pen nang le tum phari the alam pachini bang ke la lo ili tum along le lana ke thelang puoi phit stame nangle tum pinan pamulang namlo plotang le thekpolong ji a ko ane along le bang ke bang khai to sidak ning hang an sidak ke khiti nang klemaren lo basi ko ane along le ja ke the bang ke bang khai sinang chirai ret bang khai sinang doret ile tumar le tum bang ke tum ke hupo
an sili tum ke dorong lo tum dak abang ke tum along le bang ke tum kon bom lo bang aning hang an se bang khai tum ta khiti nang claim lo lasi langnam lo plotang te tum pilar non dang tum pilar dole tum pilar ani tum ke bang pen tum thenglong lo potela bang ke karbeng long kali dera son si mandel lasi hala sodim long plotang te nilitum isi ameses ke padang kang tum bang lalo karbeng long autonomous council tum han isi kachuniri kang tu KSA pen isi kachuniri kang tum bang ke lalo dak pilar pen nilitum la bandriar lo kon ma ke dolong le ka cherai komji plotang te aprangsi border development abang dak nang tum karbeng long autonomous council pen claim lo pote me par pekji athema langnam lo plotang te agriculture department long punon tame penangana schemes nang le do penangana kuti tangka nang le do la dak karbeng long autonomous council fan funds hala so funds pen adak scheme deng pen labang so pilar pen le tum kwan mai le tum along border long ke do ana bang ke nang le tum penjong si dak scheme nang le tum thetan scheme tum dak deng pon plotang te karbeng long le tame le tum kon kilo la pen karbeng long along le tame le tum cherai kompo la pen la dak along le ta ili tum matsi ali tami long po nona bang ke karbeng long autonomous council pen tami la dak thangnat tami dak initiative ke deng awe ladak abang ke langnam lo plotang te penangan bang akhai tum si dak ke khiti nang klem sia ciri bigha ning hang an un thek an ke bang si chirai lablo pini tum ke bang pen dak idon dak karbi tum khiti chuklen dun po thelong le la silang nam lo plotang te ni tum karbi lo chale song pen pini dak ke bang nang ko bang ke lalo ili tum along le thepik ili tum along le tum chirai kom lo na la pen ili tum along le ili tum bang phan pinang ne ili tum long le chatwet stame ili tum pan ho nang ne la sili tum akhai ili tum jongsi longli long paching honduk plotang te labang so border bang tame tum kachira kom kinang sot non lang namlo plotang te ili tum non Nagaland borders tame penana dim along legeli tum han hadak ke bang Nagaland sot tame dak na cross lo Meghalaya tame tum lang namlo plotang te border long lang namlo plotang te haladak ta penana long le tum along leke bang tum nasi hadak ke na cross lablo lason le lang namlo plotang te non holapu la golaghat ke dai jorhat ke dai tame sa khiti pen dang lok haladak same penangan along le tum along le bang chi try thailo plotang te tum along le conchet ke pena digil tum along le vidaji lasi la karbeng lo tum council pani tum kachuniri kang tung bang pini ladak ke bang pen ni tum ke thek long pen ni tum same sining duk lo karbeng lo tum council pen same labang so border development pha nang le tum jong si ching honduk plotang te ladak bang development bang na tum claim lo plotang te labang so long le ke kon ke lo lasi pini bang ke ni tum isia message mate ni tum isi rat phan kachuni kang tung bang lalo ni tum long SGB tum do GB tum do lasi ili tum along ili tum long rong asar tum do lasi hola pini Harokat regional committee pe same pini isia mai pathik mondol hadak la rong asar tum han isi awareness program bi pon lo isia rong long bang ipote bang khai tum ke bang lo plotang te ili tum long le akijo me tum pe gara titi lasi hala sohor mu bai tum avedan nang po bang ang tan men ke bang muni tum koson si ke bang ada lo koson sili tum long le ke pe gara lo laso bang ke li tum pini pe tum khang lo plong te penap na de bang tum khang un po lasi pini la bang so long le cherai kom long mateli tum la duya hoy kachi humri long ni tum KSA pen ni tum dak kachi patir pipon na KSA tum hasamin tum churo lo la pen la bang so ameses anutina kar bis tame nali tum matha pontha eli tum long le thepiklang ili tum aduya hoy ili tum cherai kom nang ji la pen tum long le ili tum cherai kom nang ji lasi nili tum pini la bang so abai ri ligi bipan bang ke nili tum dak chi ton bang ke lasi lalo pini bang ke karja prong bang ke la dak ni tum kar benglong lo masin tum ar jablo ladak ni tum pilar long masikar jablo lasina le tum thekpon long ji ladak ala pilar haladak dolo haladak bahri pilar dolo dak pilar bang ke dak hulapu bang ke ensirs lo lapu bang ke karbeng long lo di lasi karbe arat tum phan theke pachini bang la nang le tum a difference na tum lang tha lapu la karbeng long ana bang ke bang khiti claim mola la nang tum la media tu na tum paklang ikpo lapu na bang ke jo bang khiti claim akdam anglong soilun bon sami isi manghumi me bang ke hola pulang nam lo plotang te ensis long lang nam lo plotang te hala pu bang ke khiti da claim bang we plotang te ensil sa tum bang ke dimasa tum bang ke bang me thang long le chirai kom pa me ka bang me thang long le ching hon pa me ka bang me thang aduya hoy bang chilang pa me ka dak la bandri banam tum thek long dak pen plotang te bang hapu bang khiti claim awe setame itung karbeng long autonomous council pen bang ke bate tung karbeng long le long bang ke yola dak la pilar pen amasi tum ke thek long dak lo la dak bang ke itung ke kachirai komi bang abe pin lo dak bang khai tung si bang khiti nang claim lo bang anglong da bang si claim lo halapu bang ke yolang tha bang development na claim hola tower pin ha ta bang pipi hopu development na protection na tum hala dak kai ke da la sinona bang ke lang nam lo plotang te bang adim long ke jo bang ekdom theng pang da misen mi et ben kang hu bang ta we bang ekdom liu jong si do hada da taili tum long lang nam lo te sining du me bang la lo itu malong le bang si bang khai tu na si rai lam lo lasi hala bang hun ana bang ke karbeng long autonomous council pen ladak la bang so long le mate la duya hoy long ana bang ke development na bang ke border development na bang ke claim pon asonte misen ji pusini tum karbilo chale song pen chunuri pon
Karbing long adui hoi ka charai kom thek sia phan pusi karbing long adui hoi along sami pillar ma de ki pang thek pon sia phan pillar som pon lo bon sami la bang so pillar bang non bang ki kebe ke chi su tum ke phalang no ji phan batai ke bor ia sai sami klem pon lo lapan la bang so pillar ki bi hek pana jok ma si ke chi pang thek chi phan masap ki sung do kok lo la si karbing long ta mas council la tumen prop jin pela bang so pillar ke thik ke som pon bang akenang sot lo puta karbilo chole song to pen chunuri pe do pong borlang phera long ri mate la so long ri along ilitum especially border fansi abisi bang ilitum focus nei dak ahok tema illegal activities ta du thingpi kang hu pen chenglok bo illegal encroachment pen chenglok kupine chainong kang hu ta hopini ne koila kang hu ta hopini ne son ta du ta ofi tami itum kisung la so kisung ben chipa jok poni bang men bang itum priority importance pi poni bla bang border area bang ilitum protection ko son si protect ni ma pu bang ilitum hala bang si focus poni ma pu sin ilitum central committee central committee hoi pen isum pachinit poni tung la pen nilitum through this platform nang litum ma through pen nang liton ing si chuni ri kang tung bang la lo protection thekthelo bang nang chirai lo ilitum a pillar since 1951 and 1952 ilitum pillar mikil his district council mo pen nang litum ma theklong lo video ta nang litum long do hala so at least non bange kosolo po ang si a pillar ane dolang puang thekadi non ningkan isi hini ba philo plotang te kivir po hala pillar ko an ma ke som la so as a pilar ta non bang kumane tum ke theng padak padu ko dolo pilar ke som ta tamne sab velo ke klang non ta Mekir Hill district puta MHDC puta ke klang ta klang chom son si dolo la si hala so klang chom long mo ani si ilitung hemprek long lok lo plotang te ilitum la so inter district ba li la ke inter state siman policy hala so pilar ba ilitum hala so 1951 ba 1952 teng pe ilitum hala so teng pe na pilar a boundary chilong vegi aphan plotang te ilitum the only solution ke hala sud ke la pilar ka pang tang bang hello la si Karbelo Thomas council under land and revenue atum phan alang li thone chuni ri kang tung la so kan ma pilar ke do la ta pa do thor nang la pen la dak pan su se akethe a pilar bang na som thi phan nili tum hin pen chuni ri pon lo kali plotang te non ko an ma bang illegal encroachment ke na dak amo wang ve tum illegally na dak na thak na do tum pa abc double pola pen hala encroachment hala a symbol mata vede popular jong se ave plotang te ningkani senior philo plotang te la so pilar vede policy monofit 10,434 square kilometer along le ni tum dolang puchore chok chelo athema la so pilar jong se kever lo plote 10,400 square kilometer po ilitum la ke mang pe isi hemanam chot son sini litum bang thegam long ik chot la si la so a border chi protegi phan ke hala dak tenation hangkong chot chok dak along ribang na chum rivek nei kali pulatang te la 10,434 square kilometer la ili tumalong ribang ke avitet po la sila pilar bank ke som tu se raki phasi nali to phanda Karbelo Thomas council phan land and revenue department phan kenu ripon thank you kam ke dengi pu men ke athema la development kam ke dengi phan scheme deng ponang nang plan and estimate kurin nang action plan deng nang sita me aning yong si clarsa pulatang te ili tum la west benglong son ili tum le falcon festival ka ki bidam dam la tang si intention tourism promote di phan lo plus ili tum la border che protect ya phat hala ing si lo la son thak si hala pulang la put la sulum ba jong along rita langkai langsu na thuta langkai facebook pu itum ki bidam du ing si hala dang ti ing si hala dak ing si border protection phan lo la si la dak la puna thu area la thuta kangar bosti na thuta pining son ba solution ang klang pen ili tum KSA la pen Karbelo Thomas council hoi pen pining son bak solution ba pining son bak mesen program deng pen ilitum dak product protegi fan ilitum initial stage ba ilitum deng ponte mesenima pusi matadam kali pulotang te karen punon me punon lang punon towar punon mo penda ilitum theklong prong lo lake ilitum border area ilitum negligence joine bank kapre ka tumsi la ilitum a pilar pen arlo anta bank sinang selam piar lo bank sinang klem piar lo la sila ke ilitum border protection di 10,434 kilometer ilitum border protection ji la pen dolang la pen panso se dolang puta la ke cheparo kalam chot pusin ilitum purami athema ilitum da pini theklong prong lo la ko anma ke la ke more than 3 to 4 kilometers ke bank already arlo na lutang la pen khiti khai ke asona khiti ki claim ilitum la ke theklong prong lo video hui tan ilitum long dolo nilitum spot visit a pilar oddong besi dak nilitum thekam long lek pen a pilar oddong pen ki emekrita jangring tema ahok emithang long ri puta emithang da che therak meset chijin so meset nasi Karbelo Thomas council pat nalitu hana phong na chuniri kang tung bangke at least la bordaran a pilaran e dolang pu monon fit a simbol long chipudun long phan ala at least pilar bang nang kesom seraki phan
nei nang liton bang chuning ripon kali pulutang te la so border ilitung ke protegi kali lo la kosono nam matre biheso pu nem sek pu hedi hala so pilaran tamu ilitung avedaji lage ilitung malong ripon na chipudun thai avedaji monofit pu ke bang jilani bangke thank you